Menteri Rangba Kejela, Konrad Ki Sangma, haka arpo arterik ukala lingkot arjapsan. Ula plipat ba, yaka Ophis Treikam, jong ka Hima Mawphlang, halum ringko Mawïong, Mawphlang East Khasi Hills District. Habakran kumukongsan hakanigasngi. Menteri Rangba ula kular baun samang pisa na benta banshna shushu ya kijingdon kam jong kani ko Ophis jong ka Hima bat hakju kopor ula penbenaru baun samang pisa arpusan kelur lingba ka Swadesh Darshan Scheme na ka benta banshna ya ka Tourism Center bat ka Infrastructure Development bantai halau kentang Mawphlang ka baju kring bha ya ki nongjo ka parthai napo kari bat nabar kari India. Shushu Menteri Rangba ulapan benaru baya ki pus jong ki noi kai lada mang na kabenta ka Mawphlang Science and Commerce College hakaba ka jingshim kelas kan sa sedang no nadu news Snem. Menteri Rangba ulapan benaru baun samang pisa silak na kabenta ka Mawphlang Secondary School bat sa silak na kabenta ka kenhun uba pensingan lingdo bat ka kenhun banyo thied yi ki tiar tem tiarput bat shushu ulapan benaru baun sa ya ka CM Research Grant na kabenta ka jingle ya ka jingwat penya hapo ka Hima Mawphlang.